Todate pini jesumet media personal tumpat kardom people jirlo pendang ni tum forum doana member tumhan same akiro people piglo tong sikot pen labang so mai press media mate press conference tum khanan ko alam thela po hello nel to wajir ding klui pen kachi sikdam tada forum hin pen 27 ani mate ingore toxi ani etum sit in demonstration mate rally pape do ponji pusi etum hapon lo la so pen a jok sin tum poster pen same pachi thang lo la pen media through pen pachi thang lo la pen etum thang main power pen same ni tum adim dam si ni tum pachi thang lo mo same no ni tum thek thulong lo pen up pate ingore toxi ani bangke la bang so rally mate sit in demonstration bangke ni tum pipon pedet po athini tum chini lo la pen arjulong lo aprang pen tum lang ledet la pen chini ne masi da school exams pen college exams matric exams to polam chini ne masi non itu marju thulong lo matric exam same non sulibom la pen school exam tame non sulibom la pen college high secondary dubom polam masi ditum putot alang tumpan kamatha tumpen la pen student tumpan parents tumpan la pen administration tumpan kamatha si penap abangke ditum la bang so kabatik tang rally abangke pedo dedet po bangsi ditum non media atru hoi pen pachini ya pansi ditum non wangiglo pachitang pon dia pansi la pen la bang so rally la ke ditum ke postpone chot la ke ditum puthot pedo thuji la sidon dak ni tum forum members do an la dak ASCC pen jenglok APHLC pen jenglok song si KNC KSA la pen youth wing SCC la pen nitum APHLC women central committee la pen WKSA rongosar Karbi rongosar do ana tum pen nitum dak chingwai chingsai si chingki je thang si la ka do ko weke me ka ma pot itum puthot tarik clear bangle itum la bang so adharna video pon tu lo nang ko bang si itum che parai lo la bang so che parai lam la pen la bang so lam nang itum phang pachini la pen rar pa pachini ye bang si la bang so me na tu man tu pha iglo kasi non itum join convener dolan alam di pensia ko putot lam ai hu tame pachini pon tu pon ana lam tu seta Ong silo pen sami media kote tu kami dak press media long nai tong te ko ka da karo pi kono pen forum for his state demand movement forum for leader kote je tum doan itu tong silo pen kan pachidi na to training pachidi kan tu lalo itu aja din pen rally ke pada 27 February pada 27 to arni hot idlo mon tamre metric exam lahai ke du kok pen ajo student atum ba parent atum ba society ka as a whole kadu la so kelang dam pen ajo si idong la sarni abang padu pen abang padu gedet po ai tin ko ra choksia ni ke la si ai li mars asi closi nitum hot sarni rally la so ka padu ifan tum tingwa cherai poniglo la si bang so program na pa ke to dia fan a district tin consensus la pen branch tin pen tame akorte je bali to leader son tame la non rat atwan pa to ifan la specific te da la kadu ke claim ka body pon tam da thona pa chi dikan tu la lo te tari please uthon la dak so program long nang to dia fan ala thon la na to media trade si to ban ka di pon diglo asi ala to sarni adu ka be kaminang si to ni fan si itu orang hin pen pot tu di pon so really long bangkon bak armu si to hi pan nili tu bangke la take kan ba na doji ku bangke tu ke hot ami ge he uthoi bisa rally busi tu pudami lo da bangke kai banglong la west kan banglong kalong tin be kami nang pa to ni fan le tu lo komna tami ka ma kharu pi pho ba so ba pa to ni fan si tu ma thapon ni epi ko pisi kan ka otol ba se na pu thai lo lo te to ba se su bangke long standing demand lo kan banglong and sel la so Anke 244 article implement nahi pare mate council tamidon session by both this district long tambi session lang ke doi fa tamidon dubom lo lasi hala solo tamela tu ka parai pon te council long tambi session long parai pon te ha sela demand fansi tu memorandum lapen ke central government tamela so memorandum fansi tu sik pon pura lo ma si pari te pura lo ke kumisa pal tu padoi bek po lapen ke dak
council pantami tum pati koi pola resolution malai kapat den pon depan district hinido autonomous district hinido Karbi Anglong Hills la district hini autonomous council long same hemprega puta mate article 244A la bangso constitution long ketok dak alam alang tum separai si la bang solo alang tum dak Assam government phata pinang po la pen central government phata pinang po bang si di tum hin pen non la bangso dharna bang e padu kasi alang tum je papas de lo pote nil tum hin ban ke ka je songi chenglo non me thang government pen je song po state government je song po la pen central government je song po la so ke je song a series non ke first ka je song lo po sini tum hin pen same mathalo la pen ke claim chenglo lage me thang local self government apasi ke jeng si autonomous state alama puthak nang tum sa bill je papas ponangji session along pen la bang solo bang tang tum state government pen central government panta pressurize hi tok nangi je autonomous state ke hangke ahok article 244A bangke constitution long dobe kala mapot ivek nangi pu alang tum ahin pen same pressurize hi panmangsi jengsia jesong nil tum forum tum ahin pen bangke autonomous council hini pansi itu mangso pin pura lo bangke piko ang muka sa jeng ame ko na porpet sa check ko nil tum kapati ke baji kepensi pati konti na pen itum chijengje armu bangke itum elong wele dim sidoji ada se itum tot sarsi ada itum peaceful demonstration doji out pe hot lam than po out pe na hot itum lasong si bane slogan hang po pe na hot itum kache song alun kai hui same itum doji pe na hot bangke kache song ake kan pen same la bang so program pe do bot po pen baji ke pen bang se itum cheng ponik po konta ko na farman la nang dito mo Ditung bonda phone bak any gata hai po the penisilam pani set pa ningi bom the autonomous council ni tum jong si nil tu panang chiki ke det lo dang pipe det apachi det po den tum apor koi tu en chata tahai po bang tan tum pen kani pondo pangejisi pondo